Dragi prijatelji, dobrodošlica nikad nije malo, pa dobrodošli u našu školu posle ovako divne priredbe. Ovu divnu, malu, kratku melodiju su svirali naši đaci Igor Zarić i Dejana Stanić. Izložbu fotografija koja je posvećena našoj školi će otvoriti, kako bi naši đaci ovdje u školi rekli, naš istoričar, odnosno nastavnik istorije Branislav Gavrilović, pa posle sledeće numere ovih naših finih muzičara da čujemo to kratko otvaranje. Dobar dan još jednom svima. Kolege, dobrodošli kolege, koleginice, gosti, bivše kolege koji su sad u penziji. Ja imam tu čast da otvorim ovu izložbu koju smo moje kolege i ja, s pomoć djece naravno, priredili. Izložba je u principu zamišljena da prikaže ovih 50 godina od postoji škola Kadinjača. Znači, tako su neke celine na izložbi podeljene, što ćete vidjeti vidjeti sami posle. Znači, bukvalno postoje fotografije od početka izgradnje škole, znači kada je bila livada ovde, pa sve do današnjih dana kada je škola ovakva kakva jeste, sa modernim učilima i dobro opremljena, znači za nastavu i za učenike i za nastavnike. Ja ne bih više ništa pričao, proglašavam ovu izložbu otvorenom i uživajte. Kako ti mi sad mogli da te vidim? Aha.
Thank you.